Satu tembang lawas coba kami putar kembali di kesempatan siang hari ini. Langkah harapan bakal demenan maning, gara-gara cinta pikir senang jadi pusing. Mikiri kerjaan, mikiri panggilan, cinta hianat sampai manjing tahanan. Padahal asale dheweke sing ngawiti, nangapa akhire sampai tega nyakiti. Apa karena harta, apa karena wong tua, apa karena tangga, apa sih pihak ketiga. Sangka harapan bakal demenan maning. Spesial tertinggi buat semuanya aja. Untuk cinta korban harta itu sih soal biasa. Lanang suka wadon rima dipantes manjing penjara. Hey. Lara awak akeh tambane, lara ati angel obate. Aduh ajak nemen-nemen senajan wis ora demen. Disangka harapan bakal demenan maning, gara-gara cinta pikir seneng jadi pusing. Mikiri kerjaan, mikiri panggilan, cinta hianat sampai mancing tahanan. Sangka harapan bakal demenan maning. Hey, Bos Udin, Bos Ubi. Hey, 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 Alah, iya. Awur-awur. wah. Putus cinta korban harta itu sih soal biasa. Anang suka wadon rima dipantes manjing penjara. Hey. Lara awak akeh tambane, lara ati angel obate. Aduh ajak nemen-nemen senajan wis ora demen, senajan wis ora demen. Sangka harapan bakal awur-awur, gara-gara cinta pikir seneng jadi pusing. Mikiri kerjaan, mikiri panggilan, cinta hianat sampai manjing
manjing kahanan, bakal demenan maning. Masih satu putaran kembali. Hey, Bos Udi, atur Pak Bos. Awas. Hey, Iya, iya. lara awak akeh kambane, lara ati angel obate. Aduh aja nemen-nemen, senajan wis ora demen. Putus cinta korban harta, itu sih soal biasa. Anang suka wadon rima, beli pantes manjing penjara, pantes manjing KUA. Disangka harapan bakal demenan maning, gara-gara cinta pikir seneng jadi pusing. Mikiri kerjaan, mikiri panggilan, cinta hianat sampai manjing tahanan. Sangka harapan bakal demen